Kublai ya phi baro kamat puson kabangan ya phi menta kalong kajingwan ba asin ujisu Matius akusau khot balai kakten kajingwan ba asin hakakten kri kamut ba Rusia kani kamut ru kajingdon kajing pa lani kajing jengok kani kakentin kapau sausin haga gospel jong Matius kalendong kaba aku sa bat aku sin haga jutang mathamai daitang Matius nap deng kinong tho gospel baro ba kren saphang kajingwan ba asin ujisu haga gospel jong Matius aku sa dekhot balai kisendran ujisu kila keliyau hatu hayathu yangi lanu kani kansa ulong ke kadat jong kajingwan jong me bat kajingwai ka perthai haka gospel jong Matius kalnong ka ba ahusa kat khon ka ba apinyo nangta ujisu ujuba yaki uang khonu breu unwan kum kalele ka ba thaba haka sun beneng nami ngi shadow satngi haga gospel jong Matius apusa dekhot la pinyo nangta uang kajingwan ukhun ubreu kanser yem ya kabalaja haga por unowa haga gospel jong Matius apusa dekhot la bukhnai badu Jisu ula pensha shushu uang haba uwan kinom tat hadu andalawan kajing slay bat kalarongno ya baro kumta kan saja haba wan ukhun ubre ya kakentin kajingwan pa asen ngin semru ha ka shiti banongkong jong Paulus apostol syaki Kristan ha Korin kalenong kaba khatsan kat khot kaba apulai nak shti banongkong jong Paulus apostol syaki Kristan ha Thessalonika kalenong kaba saw kat khot kaba khatsan nak shti ba jong Paulus apostol syaki Kristan ha Thessalonika kalenong kaba kat khot kaba nongkong nak shti ba jong Petrus kalenong kaba lai kat khot kaba khat ujisu uyaiwan dalade ha kabalang bat udang yai beteng badwan hadu menta bene hakibun rukong kum haba ngiya lumlang haga kerteng jou wat tang nilai ngut Matius khatra khot ho haba ngiya hikai mar keliang bat bod ya ki hukum jong Matius arpopra dekhot arpo ujisu uwan ru ha ka Eucharis bakhoi ha ka dur upu bat ka wine Yohanes Andrew sanpulai hadu sanpopra uwan ha ka balang ba ulaseng Matius khandriu dekhot khatpra hadu khat khandai badu khot ya kiwei kilang brot jong ki bomdon ha ka sem ba ulaseng shti banongkong jong Paulus apostol syaki Kristan ha Korin shipho dekhon khanriu Yohanes khanyo dekhot arwei enda Jesus Christ unwan ban pau ya ka borom jong unwan da ka bor ka bakrau rengkat bat ki angel kum ublay bat ai kabainong kat kum kajing im jungi Matius khandri dekhot pinyo nagshiti ba jong Paulus apostol syaki Kristan Thessalonika kalendong barungkong kat khot kaban riu hadu basipho ku paralo bat para Kristan baro ngan benkut ya kani kajing kren kabalungkot sephang kajing wan ba asin uji sepres
Peladap keren paru ki apostol kata kalam kat bagi semran Yesu kidanya pet shan sabdeng ba ukiu arut ki breu ki barem le kila yang kendit hajan jungki ki ong korang ba kalelia piak me ayu sya soin beneng ude Yesu ya ubala simno na phi sabdeng un sawan beang kaju karukom ba pilayo ba ukiu sabdeng in syam yagade na kam jong ki apostol kalenong kabanengkong kat khot kabasipau hadu bakadwai kublai sibon ba dublai ngurhu kodo ya pi bar